Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil qaili fi muhkami kitabihi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Sini sur malbik ang kemanang ria masiri Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mamuari po ang Allah Ta'ala na beriki agalak-galakang nato pada engka sikit marengkali ngarion remalbit tak manang. Insyaallah, yawe betul melok kak palap banget ki silapa dua lapa papasen nato matuari olota. Mamulanna narekok tomailok motok pole rileuta ajak takarawa yarga tagerui telui on remat darah riwatak kaleta. Iya naritu posie parewange si bawa kek buruk na bagenda ali engkeri watak kaleta. Maduanna narekok tomailok masuk poleri bolata pada cengi paring ngarangi paletuk memen nialeta riwanua melok etalokai napake ritu jopa taita mata ati wihalusuk tak engkanilatu riwanua melok eta jopai matalunna narekok tomailok mat julengkang masuk poleri bolata ajak lalo takkatan newi sumpan na bolai nasabak halang ki rilaut tak gala-gala urusat tak mapana narekot tomaelo patet dengi cai tak yare ga emosita riba cewek katelu makkada bismillahirrahmanirrahim robbakum soddikum napani risepung ngeri palak limata ngariasa puang ngeri aroy. Malimana narekok mak dengoy daculi atau tak si beturi daculi abioy. Tasalai makati iya tuon rotta. Nasaba engka juja yare gasukara melok taita mata. Manenna narekok tomailok puraiwi tau tama-tamang magkulinge. Iya narituri cabu ipitul lampak gemek na. Napa niritunu. Tungket tas silampai gemek melok iritunu. Ribacang yayak kursi wekka ciceng. Pitul lampak gemek. Wekka pituto ribacang yayak kursi. Mapitunda narekok keduk irimon rial ketak si betul lau riolo arota tandran na engka tu pangarisek di bolai mailok male waram parata arwana patawe yarek gapapata dara narekok nandrek ya anu mamoso riba ace makkada bismillah ya'udzu billahi minasyaitonir rajim la yastakhlifannahum riba cenapa niri sepunga rilota napa siritu ripatama indok jare riale waina lagi pitus susunge dari sapuang rilota aserana narekok pusaki ritengale tapada cengi paring ngereta riparesai napa see kega maraja iya natu tacuri joppa Joppare kairi atau rikanang.
Masepulona narekko melok ki parudani mitori pojitta ribace salawa ewek kaciceng nariala cedek sesanandre engkeri pennena rido koi plastik nari taro riawana kasoroe tujunna engkang gulutta. Masepulona seddi pake awaraningang narekko sompek ki riwettu melok nallatu kappalae nangkani mannes sapaita kamponge ritendre ni posie nari jello iya ro kamponge ribaca ni makkeda iya anak balak jeri wara apie anak mattolai rilaleng panua sini lolo sini lutu parmak maneng barakala ilaha illallah. Naya kedona jarita matten reposi si bamak jello papade rupuna lameng ria korange. Narekko melok ni makalejak nok pole ri kappalae ri te poko aju kami matan rewe namai gai daunna. Nari niar makkeda pappadanga egana dalle ku daunna poko aju kajunge. Narekko ri panok ni ajewe ripuada ni makkeda Muhammad joppa yang millolang. Masepulona dua pappe jeppu tong mailok missengi kedo salana baineta narekko tenri senna-sennai na tendre pirik-pirik parewatta iya rotandrana engka burane lain newa si poji baineta. Narekko tenri senna-sennai nangkam masu maning ri parewatta nadek to nendre kiki nafsu iya tu tandrana bermaksiat ni baineta. Tai jange si bawa soy nasaba iya na tu betu na kedo salah. Tai toy angulon na tu butta nasaba makkutoni ro angulon na tu bunna baineta ri wettu kedo salana. Sini sur-sur malbikun kemanang mareng kalinga. Siku miroriolo ya bedingo palatur kilori di manang mamuare na barake puang Allah Ta'ala riga ungkat ama tepe naria malakeng. Umilau dampeng nareko engka atas salangan na adadaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.